Amo nagbimo na dyan nga parabistan ako. Pagka nito. Okay. 1 minute, garod. 1 minute. 1 minute. Kakunan tayo na yung bag. Ako kata pa ulit-ulit na mga agte-text dito eh. Oh, nya ko na ta. Ayan, okay. Apo, mamimpisa lang ko mati pa nag-text. Ano mati nga pa ulit-ulit mga basahin. Hello, Karuban. Eileen Abenyo Atoy. Kablaawa man ti Martinez family. Di Kulalabo. Del Norte. Nitatang ko nga ni Rod Martinez. Kiniinan ko nga madamang nga agding dingag. Request ko man na dyan ito. Yaw nga rosas. Thank you, mga sir. Kunana. Yaw arrosas. May sapay ko na naman ang tuyan. Naimbang nga Domingo yung manen. Mga kuya, ken kastahamoton. Nadain ang kantatang ko. Datatang ko nga. Iban. Tanay Kulalabo, Del Norte, Burgos. Nga madamang agdingag. Ti estasyon nyo. Kuya. Kan Auntie Gina Lopez. Ken kasamoton Tim Martinez. Brother nga naglalaing ag kanta kuya. Opo, sino nang katagijay. Request ko man kuya. Dahil tuya nga. Exercise mo lang. Siguro. Nadublin na ta. Mati, sa bali nga number. Sa bali number na. Okay na yung bag nga, aldaw yung mga idol pa hikablao yung man ni Richard Santos. Nga mayati ultag na, dyan inya plug na nga. Plywood, gano, baka plywood. Plywood. Tanapanog sa nga nagpalitada. Pa-request mo na dyan, Booksit. Thanks mga idol and God bless. Plywood, guna na dyan kapsat. Nga fly nga tayap. Yan, good afternoon to Ma'am Lani Salcedo. Yan. Magbibigay mo lang. Hello, idol, watching from KSA, from Lourdes, Galupe. Freddy Castro Verde, karoon na yung bangal daw. Yo, amin na po. Nga taga Sinamar, San Mateo. And ating jet ski liwag, ni Manang Zenny Pisho, ni Kabsat Edith Flora, and Manang Zenny Pisho is watching. Ayan, hi June, I'm watching from Aurora, Isabela ko na, and of course, kastamot kini Kumari Lilian Ramirez. And Kunani Susan Cesar. Hello to Joe Quevedo, Maribel Quevedo, Sky and Grant of Abra. Yeah. Jonard Gatiwan, hello. Karuba kablak man, di anak ko nga ni Zay Karen, ni Nanay Melda, Tatay Eduardo, saka family Gatiwan. Hello, Jay Karubak. Karubak dita, Barangay Rizal, Santiago City, watching from Taichung City, Taiwan. Taichung? Oh, Taichung. Chichi, Taiwan. On the way dan, tatay pa ikaw awis ni Kulit dita, ni Kuya Joseph. On the way dan, dadi ako no jeepon. Para na kayo, nag-text. Okay, kuya, greet ko man ni ading ko James Laureta nga problema kano ti kwarta awang pang chicks na ko na. Yun lang. Anak ko, ang problema data. Apa ngayon ni John Mark, ada kwarta nang mo chicks na magproblema. Ada chicks mo ba lang? Adda. Balik, initial na nga road. Buy-buya. Buy-buya. Okay. So, kimatan yung araw, sino ti nag-thumbs up dita, so the giant. Iso na nga ta. Nag-thumbs up ka na, talaga. Okay nga rod. Aming... Madamalata, buy-buya so na ka. Nagpintas ko na dyan kanta nga, kas makita mo ko na. May kas makarawam to, the giant. Kas makarawam. Allah. Okay nga rod, apo, i-text nyo, itinagan nyo, address, age, datan. kan. Ti-title na dati sa marunong kansyon ni May for a chance to win 200 peso load, apo. I-text nyo lang dito ay 0915, 17, kaya. 0917 1500361. Iti name, age, address, and answer. Yan. Good afternoon, Matkini. Ma'am Devora Batara, iti San Mateo, Quirino, Isabela. Kuna ni Kuya Joseph Gayam. Sagutam nga rod, 10 miles away na insan. Po, lagi nila unay kang miles away. Anyway, kapota Domingo tatapo, kaya pakayanigan na ating kasunata, iting paspasamak, itatangag dama. Nga rod, for 200 pesos, ulitin may apo, anya, iti, title. Paulo na, title na, dahil ito'y sumarunong nga kansyon may 200 peso load.
Lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads of fairy tale. Take my arms and let your hands show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, lead me on my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So please lead me, oh Lord. Lead me, Lord. Agsagsangit mo yung technician tayo ni Vincent. Medyo na-emotional sa siya. Iya. Ang gato tissue dyan sa mga na niyo. Dadya lang. Bumaning rot. Anyway, apo, nagato si Mungbat. Agarta kita ito naman si Mungbat. We have 138 nga si Mungbat, apo. So, Patay ko atan text messages. can you imagine, no, kasano ka ti Agmes message ka tayo. And our winner is siguro ka na pandagan. Lokataman ulit balong. Dati yung kunak kamay. I guess 22 years old yun ang abag 22 years old. So sa sino ka mga 22 years old. Kita patanga. Atan na ginagan natin eh. Ayan, 22 years old from San Mateo, Isabela. And iti kuha ka, lead me, Lord. Yes. Actually, nagadusin mong bat, nagadusin nakaalat ti correct answer. May mesa lang kayo na sa una po. Ado pa lang iti mamati kinihapo ka tayo aming atundungag. Pero muna ni Mama Alice, Lazaro. Kaya lang mali. Ano ti ang answer na? Ikaw. Ikaw ko na lang? Oh, Auntie Alice. Sa imbalikas. Diyos ko pa na, ala, kung ka na dito, ala, sayang. Okay. Crystal Tagiwag is our winner. Congratulations from San Mateo, Isabela. San Mateo, Isabela. I-text mo man pasok ninyo nga barangay, tanang mumino ka sa numang isang load. Actually, patulad mi apo ti aeroplano di load. Iso nga dapat at barangay na dayta. Itin nagto ti aeroplano dito balayo.
One. Brad, na pagigit mo man ni Domeng, Dado, Aaron, Andy, Ken Eddie. Kasana ni Brad na? Brad. Apo talaga, kasla do anak nan. Di ba? Brad. One. Brad. Naawang pa yung amin anak na data, bro. Kuna na. Ay, bro. One. Kaya Brad ko na kanya niya. Noobing bay, sis. Di ba? Wait. Sis ka na. Brad, pagigit mo man ni Domeng, Dado, Aaron, Andy, Ken Eddie. Tinembanggal daw, madamadag, dungdungag. Thanks, Brad. It's me, Merrick, Jason, Galano, ito sa Mateo, Isabella. Tapos dito, yung na, Blessed Santi Karuba, request ko man jay, Al-Aliti. Tanag may nga balse, dahil tanga sa miweng, panagagiti ang panganak ko ni Sharon, nagtatrabaho yung Magnolia, Itachagay, kan ni Sherilyn nga da jay Singapore. Kini Sheila, kan Jason nga da jay Dubai. Sa pilang kumatay, yun na kay kumatay, apo ti sakit nga, Encob. Kan nilakay ko nga na Alfredo Bermudez, kan dagiti taga Cebu, San Isidro. Sabi ko matakantan nyo, it's me, Norma Bermudez, iti Cebu, San Isidro. Nauuta naman na kita, handa nga makipilpila ito official text line. Iso nga, iso mo dalat na mababasan. Oo. Okay, Idol, pakibati nga po, foreman ako na si Joel from Mercedes. Kantahin nyo nga yung Rest Your Love on Me. Ano na? Rest Your Love. Rest Your Love. Napagbaliktad na lang tayo. Mali, parpartakan na text. Okay, kung na pa yun, bang alto yung mga idol pa-request man, Dance with My Father again. Ito yung nag-request. Juanita Salvador ditoy. Salvador ditoy. Rangay. We do not know that place. Pabati ni Tatanggo, Kuya Bino Agsalda ditoy, Sili. Thank you, God bless from Jonalyn Bautista. Mga idol, greet ko man ni Joy Laureta nga, magulgulwan kan ado boyfriend na tinangal daw. Adda pa agpasyar. Adda pa agpasyar ko na. Sino data ka no? Ni Joy Laureta. Okay, sige. Anta bayanam ti agkolekti lalaki basang ko. Good afternoon kini kabagis Christine Joy nagsakray de la Cruz. Yeah. Ayan. Good afternoon ka kay Tapo. Villa Beltran Ramon Isabela. Of yes. course, mana ko nga Regina. Di ating ko nga Annabelle. Nabila ko nga Bubo. Tagad ka nakaka ni Gerald kini Bigoy. Gerald kini Bigoy. Ni Gerald aka Bigoy. Kini Arnold aka Jigo. Hello to Auntie Glo. Glo. Ni Binibining Reyna. Ang imakar ka no gaim ti pwesto dati air conditioning di iso nga ni api farmasya mo tang ko na di Geneva Vista. Nagbali o dati pwesto. Suma lang. Okay. Para guys po lang si Siwit from Steven Mariano. Okay. Dito kinilabutan ako makarinig ng kantang ito. Maalala ko 7 years na pala ako. Di na pasok sa simbahan. Allah. Sino? November Rain. Gusto mong 8 years. Lahat Uncle Joel tango ng Tomas. Iti ano nga bansain na? Well, thank you dati for watching. Dati Al-Aliti! Nuwada kaguram impost mon sa inaganampay. Hindi ka nagpanunot ta pamilyam ay mababain unay. Dakis asa sa umakibinpin na tusa, iparayag mo pa'y irutam ko man tatornilyum analukay. Nalaos ka man ang tantanangin kumatigtigtignay. Kasaritam latantay taong nga kagurguram unay. Tanu dita Facebook, social media ti pangiyeb kasamadot makisawsaw sa kayan at kinabalam. Ay kababain, mga babaeng daytang ugaling pati puntok mo. Kinilakay mo din pa'y pulos maiduling pati pa utang mo. Agagayin mo din lakit maurayan al-alitika mang irurumen. Gana Ma'am Devora. Kung na gaya may Jay Radio, dito yung FB Live. Good afternoon. Iso siguro nga naamba. Pinadas naman siguro din nag-join. Ay, siguro. Yeah. Name that tune. Okay, tamtama dito Facebook Live. Dito sumarano apong mugto man. Okay, kaya ni Jojo Dolores ata na. Facebook. Nagadot kaguram kasla uram nga agram ramaram. Kaagrekrut kapay iti kaduam mangikuspil iti padam. Al-aliti kadu tinaskan apaka kumikumam makasinga kaag talnakan abak-bakatan. No adda al-alitit Facebook ay i-unfriend yun ading. No dilata agsardeng i-black monday tat kasaya atanen.
Tanuin kay pansinan ni Karkaronat agin lalaing no negatibot comment mo alaliti kameten Ay kababain mangibabain day tanga ugaling pati pungtot mo kinilakay mo Timpaya pulos maiduling pati pautang mo agagayan mo Dimlakit maurayan alalitika mangirurumen Ay naglagin ni Alice Lazaro. Ako na namin bagatang kami nga dato'y Facebook bigla nga naglagin inserting na tinagdin ng nagdirahadyon tatay di Facebook ang tatay di sa marunong nga pa premyo ko na very wise kaya lang kitaan tayo. Nagsumbat na yun. Alice Lazaro, 52 years old. Echage Isabela. Nagparta ka talaga. Yes! Andyan na siya! Our special guest for today, of course. Okay lang, baka kailangan niyang mamahinga muna. Baka hinihingal. May kopya siya. May kopya siya. Kitaan man lang. Hello, RJ, baby RJ. Yes. She's here already and ngarod may sapay nga sunata balong sakbay nga kasano kami ngay sir nga agbuya ka may kat no mo Facebook may salamat takinan tayo di radyo la tan pagdinggan may gara naman iwara sa iti pa premyo itatay apo kat di text line man dong text line tatay ti mo Facebook tip damagin me but anyway we would like to thank our sponsors. Makita yung mata po dito sa wanan ti Facebook. Agtartarayda. The Presidente po ti FDD Hong Kong chapter ni Ading Angie Maingit together with Vice President John Linian. CJ of Baguio City po. And of course, the Pacific Star International Employment Agency. We also have Manang Edna and Manong Elmer. And Kapsat Kathy Salvador, ni Kapsat Charity Lianes, ni Dr. Emily Sipagan, and Uncle Ron, and Marivic Sipagan Marivic. Marivic, yeah. And soon to be one of our sponsors, Apo, who just made a pledge to us, is Kapsat Perry Totok of Apple. California. No, Apple. Apple, oh yeah. Apple, Incorporated, yeah. Of course, ni gayam ta ni Georgie Dolores iti tabungaw kasi Apple di nagkuha tayo di tabungaw mo ti apang na i-request tim mabungawon ani Georgie Dolores kung naumot ti kuwana di ba. Hello po from Micah Joy, Tolentino Marcos. Yes. Hello FDD, kindly sing my favorite song. Thank you from the Charity Lianas. Okay, there are lots of favorite songs nga kaya ano datang kapsat Oklahoma. It's either Oklahoma, Di ka mang Juadwa. And she just requested Victoria. Dita din, basta amin nga kansyon ti FD, di ko namlatan. Takuna nang rodyan tila kaya nama, di ka mamapan dito yung Amerika no hamong awit ta USB ti FD, di ko na nakigtut, ani pare Mel, aka talaga nga tinagas na da USB. Talo nga USB. So kada kayo apo nga kahit na maadaan iti songs iti FDD, please feel free to drop by apo kada kami, bring your USB, karga ami apo ti sonata dagiti FDD data. Hello, good afternoon to Sir John Dato Ladaran. Yes, good afternoon. And sino pa aya? Julius. Nice outfit ko na naman ni Sir June. Okay, ngarod. Iyabantay man tayo ubing bakadakit ng kablaawan. Baby RJ, come over here. While Uncle Ninong JM is preparing for a coffee. So may we have now... Oh, Sunny Cielo is watching. Good afternoon, Sunny Cielo, sir. Sunny Cielo of Green Valley Recruitment Agency. Diyan na, di ba? Luna Santiago City. Asan na siya? RJ, hili ka na. And Kabsat Ronald Salvador is also watching. Opo. Ayan, you give him now the headphone so she can hear us. Ayan, ngayon Ilocano tayo, English tayo. Ayan, so good afternoon, baby RJ. Good afternoon po mga ka-idol. Wow, how are you today? I'm fine, And, Nino. thank you for your answer. And, saan ang lakad?
Bukod sa estasyon, saan kayo pupunta? Are you going for a shopping? Yes. Saan? Doon po sa Kawayan, bibili po ako ng churros. Ano yun? Hindi ko naintindihan. Bibili ng? Churros po. Pagkain yun? Churros? Opo. Churros. Churros. Ayan, so dahil may listahan ka ngayon, okay, umpisahan mo na ang pagbati. So ladies and gentlemen, our guest DJ for today, Baby RJ. Go ahead. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga ka-idol. Ako po si Rian Joyce V. Agtarap. You can call me RJ for short. Binabati ko po ang Papa Joseph ko at Mama Rhea ko. Love na love ko po kayo. Wow. Binabati ko din po si Lola Lydia na sa bahay po siya. Si Lola Lucina sa US po. Oh. Si Nanay Dory po at Tatay Ray sa Bulacan. Miss ko na po kayo. Binabati ko din po si Teacher Jessa, Teacher Mona, Teacher Charina, Teacher Elcria, Teacher Karen, Teacher Hazel, Teacher Mylene, Teacher Hazeline, Lausher Vebs, Lausher Alex, and Lausher Meds sa mga classmate ko po. Cal, Teyon, and Erin. Hello sa inyong lahat. Happy birthday po. Happy birthday din po, Tito Ken. Si Ninang Rose, happy birthday din po. Yes. Invited po kayong lahat sa RJ Tambayan, sabi niya. Kailan Hello yun? din sa bukas po. Bukas po kasi maghahanda si Ninong Rose eh. Okay. Okay. Hello din po kay Kuya CJ at Ven. Yan. So, thank you so much, Baby RJ, for your greetings. And you can come anytime. Ayan. Mas magandang mag-interview sa'yo nang wala kang binabasa eh. But anyway, kaninong sulat to? Kay Mama po, sinulat po niya eh. Ayan. Next time, i-memorize mo. Mas magandang bumati nang wala kang binabasa. Mas smart tingnan. But anyway, okay lang din na may reference ka para pag nakalimutan mo, at least may titingnan ka. Ayan. But anyway, sino ang mga nagbigay ng sa pagtune nyo sa... Saan kayo magtutur ulit? Saang bansa? Taiwan po. Sa Taiwan. Sino nag-sponsor? Si Mama po. May nag-sponsor eh. Sino po? Tanungin mo na lang sa kanya. Sinabi mo the last time eh. Di ba salamat po sa pagbili ng ticket sa amin, papuntang Taiwan. Gumanong ka last time. Natatandaan ko yan. Hindi ko po alam kung kasama ko po yung best friend ko. Wala naman po siya dito. Ay, okay. Sige. Ganun na lang. Anyway, thank you so much. Ayan, John Mark, Megan. Ayan, and we're now going to give our last piece for our first set. Thank you. Tanggalin mo muna yung headphone. Yan. Okay, that's it, baby. Bye-bye. Ingat-ingat sa pag-shopping. Ayan. Yeah. Okay nga ro, Apo. Kaya't agsabli tayo. Kaya't dahil dimiti sunatang income isagot kita kayo. Nagpasyarak itibigan, balasang inak na sarap. Idatun kuday tuy ayat, inwadag na di nagkayat, kinidayak kay kitmayat. Nagpasyarak itimalem, bakit metentay umayen? Sinaludsud ko tinagan na, ayan ayat timbaga na, ket kunana agasawa ta. Ngem uray nukasta, asawa ek idaadua. Paraan anak jay ubing para awir jay bakbaket, kila ang kek nagpenget da.
Udaw jay napudaw, nunakim na't alawaw. Kaarig na tay tunggal taw, alumlum net atumtumpaw, asisik na wantisisyaw. Ure nang isit tay nang isit, nugaraw na't naparagsit. Kaarig na't alutiit, sumit-sit-sit sumirsirit, nutok maam agkulagtit. Uray na pugot tay napugot, naramid na tay na urnos. Kaarig na tay balitok, wenno perlas anabatok, apagraywan day to'y puso. Ngem uray no kasta, asawa ida adua. Paraan anak jay ubing paraaw awir jay bakbakit, tila amkek nagpingit da. Ngem uray no kasta, didak kumakagurgura. Daytay kan adda palad na, adda kan bugbugawan na, sekna na latay sekna na. Iti oras kapag ayam, alaunan ti malam.